bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yanyu. Ndashima ngene muhora mukurikira ibiganiro byacu. Yesu Kristo abahize umugisha mwinshi. Abo kuri televiziyo Yesu abahezagire cyane. Mu byukuri ndakunda intaye zanyu, mwami Yesu abagirire neza. Ijambo ry'uyu munsi, ndakunda ijambo ryanditse mu gitabo cya Yesaya, ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose n'ibisubireyo, ngo niko n'ijambo yarungitse ritazosubira ridashika icyo yaritumye. Ijambo n'umukozi wawe riri hari kugira ngo rigukorere. Haleluya. Rero reka mbabwire ijambo ry'uyu munsi ryanditse mu gitabo cya Yesaya igice cya 45 dusome muri 30. Reka ndakwifuriza no jambo mbere yuko n'umwaka urangira, mwami Yesu akugurira umuryango musha, mwami Yesu aguconnect, mwami Yesu agukingura umuryango. Dusome rino jambo rivuga ngo ibi nivyo nje uhoraho ngiye ubona robanuje amavuta, niwe kuru mwishingano rya kuru, niwe we n'izina ryawe, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo. Amen. Mwami wacu adufashe ukuboko kw'iburyo, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribanga amahanga imbere yiwe, kugira ngo nsiribange. Hari ibintu Imana igomba gusiribanga ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi nzokenyurura inkindi z'abami kugira ngo ndamwugurura inzugi imbere yiwe. Haleluya. Mwene data, urashobora kubaho waravutse usanga imiryango yugaye, nzokugura imiryango imbere yiwe, kandi amarembo yiwe ntazokugarirwa kugira ngo ndamwugururire imiryango imbere yiwe. Amen. Reka ari ijambo nshaka kwifuza gusoma, byanditse ndarisoma mu gitabo Bibiliya, ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, irivuga hejuru y'imiryango yuguruye. Haravuga mu ijambo ryiza cyane mu gitabo cya Zaburi igice cya 24 umurongo w'indwi, igice cya 24 umurongo w'indwi. Iyo Zaburi iravuga ngo nimukingura amarembo muyagaranzure. Haleluya. Inzugi zabayeho kuva kera muzikingure, umwami nyirikuzo abone uko yinjira. Hari igihe umuntu avukira mu miryango yugaye, waje gukora ikintu ukabona imiryango yugaye, wagira gutyo ukabona imiryango yugaye. Uyu mwanditsi w'Izaburi aravuga ngo nimukingura amarembo muyarangaze, nimukingura amarembo muyarangaze. Imiryango yawe rimaze imyaka yugaye, mwami Yesu ndasenze ngo Imana ikugurure imiryango yawe, muyakingure muyarangaze. Inzugi zabayeho kuva kera muzikingure. Amen. Hari igihe tubaho tukaba mu miryango yugaye bikanga. Haleluya. Bikanga ku imiryango yawe yuguruka. Ndagusengeye ngo uyu mwaka utararangira, mwami Yesu agukora igitangaza, imiryango yawe, amarembo yawe amaze imyaka yugaye yuguruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Amarembo yawe amaze imyaka yugaye yuguruke. Nimukingura amarembo, umwami w'ikuzo yinjire. Nimukingura amarembo yanyu. Hano yavuze ngo ndamwugurura inzugi imbere yiwe. Haleluya. Ndamwugururira inzugi imbere yiwe. Urashobora kuba uyu mwaka warurangiye imiryango yawe yarugaye, ariko dufite Imana, dufite ijambo ry'umwami rivuze ngo nimukingura amarembo. Mwami Yesu agukingurire iryo rembo wifuza ko uyu mwaka worangira waryinjiyemo. Umurongo wa 2 ukavuga ngo ati nzoje imbere yawe, kandi ari uduhogoro cyangwa ari udusozi nzodusena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihinduzo by'ibyuma. Ibihinduzo by'ibyuma byari bikingiye, byari bizibiye ubuzima bwawe, umugisha wawe, mwami Yesu azobivunagura. Haleluya. Nzovunagura ibihinduzo by'ibyuma, zavunagura ibihinduzo by'ibyuma kugira ngo winjire muri urwo rurembo, muri uwo muryango. Kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari nje uhoraho nguhamagaye mu izina nyene nje w'Imana y'Abisiraheli. Haleluya. Amen. Haleluya. Nzaguha ubutunzi bunyegejwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho, kugira ngo umenye ko ari nje uhoraho nguhamagaye mu izina jewe nyine Imana ya Isiraheli, kugira ngo umenye ko ari njewe. Haleluya. Ni mwami wacu ni wazayugurura. Reka tubisome mu gitabo cy'Izayishuwa Yohana yarabyanditse neza mu gitabo cya 3 igice cya 3 umurongo w'indwi. Ndakwifurije mwami Yesu akugura umuryango. Bene data, hariyo umuntu urankurikirana. Haleluya. Yarabayeho imiryango yugaye. Numvise rino jambo munori kubwira. Itega Imana, itega ijambo ry'umwami rikuguriye abaye marembo yawe amaze imyaka. Muri Zaburi yavuze ngo nzarangaza imiryango yawe, nzayirangaza nzokingura yose.
haleluya. Umviriza iyi Yohana ngene yavuze, yaravuze ngo wandikire umumarayika w'ishengero giye Philadelphia tuwera ukuri afise urufunguzo rwa Dawidi, afise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntiyagira uwugara. Haleluya. Mwami Yesu akugururire, iyo yuguruye ntawuza wugara, ntawufite izo mbaraga zo kugara yuguruye. Haleluya. Kandi uwugara ntiyagira uwugurura, aravuga ibi. Kandi uwugara ntiyagira uwugurura, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, shize imbere yawe urugi guguruye ntawe ushobora kugugara. Amen. shize imbere yawe urugi guguruye ntawe ushobora kugugara. Haleluya. shize imbere yawe urugi guguruye ntawe ushobora kugugara. Mukundwa uri kurankurikirana, ndakanda gusengere ngo Umwami Imana yacu ishire urugi guguruye imbere yawe. Imana yacu ishire urugi guguruye imbere yawe kandi ntawe ushobora kugugara. Haleluya. Imana yacu igitangaza, shize urugi gugura imbere yawe nta muntu numwe ashobora kugugara. Shize urugi gugura imbere yawe nta muntu numwe ashobora kugugara. Yesu aguha umugisha, Yesu akukingurira amarembo. Yaramaze imyaka yarugaye, iyo connection yari yaracitse, izo nzira zari zarugawe. Umwami Yesu akugururire amarembo. Hari umurongo nkunda cyane mu gitabo cya Yesaya ya 41:13, haravuga ngo kuko nje uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye ndagutabara, ntutinye ntugire ubwoba. Umwami Yesu arakugurira umuryango. Yavuze ngo umurongo muri Yesaya 43:45 yavuze ngo zomenagura ibihinzo by'ivyuma, zavunagura. Haleluya. Kugira ngo ndaguhe ubutunzi bunyegejwe. Hari ubutunzi bwawe bwari bunyegejwe, hari ibyawe byari binyegejwe. Umwami Yesu agukingurira amarembo. Umwami Yesu arangaza ayo marembo yawe. Hari igihe umuntu avuka agasanga imiryango yugaye, ariko ndakunda gutangariza inkuru nziza, ndagufite inkuru nziza. Haleluya. Yavuze ngo shize urugi gugura imbere yawe ntawe ushobora kugugara. Haleluya. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya. Haleluya. Reka ndarisome mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 22. Haleluya. Igice cya 22 umurongo wa 22. Kandi urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzorushira ku bitugu byiwe, kandi azokugurura ntiyagira uwugara, azokugara ntiyagira uwugurura, azokugurura ntiyagira uwugara. Haleluya. Haleluya. Imana yacu yugururire uwo mugisha wawe, ikugururire muvandimwe, ikugururire amarembo yawe amaze imyaka yarugaye. Haleluya. Reka ndagusengere kandi tusengane nawe wizeye ijambo ry'Imana. Fata umwanya usenge, dusengane nawe wizeye ijambo ry'Imana. Imana yacu iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Turagukunda Yesu, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndasengeye uyu mukundwa uri kurankurikirana, imiryango yiwe yari imaze imyaka yugaye, nkugururire Mana. Wavuze ngo ni wowe uzawugurura ntiyagira uwugara, wavuze ngo ni wowe ufite urufunguzo. Haleluya. Haleluya. Yesaya yavuze ngo amarembo yawe nzoyugurura. Mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nzoyarangaza, amarembo ngo yarabaye yugaye ngo nzayugurura, nzayarangaza. Haleluya. Ndasenze ngo uriya mukundwa wanje Mwami, yaramaze imyaka imiryango ye yarugaye, niugurure, nimugururire Mana, ugururira Mwami, mugururire. Urakoze cyane. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Mwana w'Imana. Amen. Yesu abahe umugisha. Mana